Reka tuguhe akamari ka makeya hano Inkuzuzu kari mu buso bwa 200 burenga, ubwo ni ubuso 269, gashaka amafaranga makeya. Ushobora kuza hano Inkuzuzu tukahakurangira aka kamari rwose, kari hafi n'umuhanda, gusa ntago gakora ku muhanda ko kari hafi n'umuhanda. Aka ni ahantu heza rero, aka ni akamari kari ahantu heza kadakwiye kugucika. Murabona ko ari aka kera, ntabwo ari za zindi ziba ziri muri bwa buryo bashobora kuzazisenya. Aka ni akambere, aka ni akahambere rwose, kamaze imyaka nk'iy'umwana utarengeje imyaka 7. Ubwo rero urumva ko ari aka kera rwose. Murabona karifite n'igikoni, ntago gakoze, akaba ari nayo mpamvu kari kugura makeya. Ako kazu rero urabona, ni ukuvuga ngo kari muri karitsiye nziza hano Inkuzuzu, hafi no mu Rugogwe ku bahazi, Bumbogo hejuru. Twabashishikariza rero kuza gusura Bumbogo, mukaza mukayisura mukamenya uko hahagaze. Ni ahantu heza cyane, haba hari imari zigiye zitandukanye. Aka kamari rero tubarangiye, tugiye dufite n'utundi tumari hirya no hino, ibibanza biri mu masite. Mutubaze muze tubatuze hano mu murenge wa Bumbogo. Ni umurenge rero utekanye, umurenge utuwe neza utabamo akavuyo, umurenge mwiza rwose buri wese w'umusirimu yifuza kuza kuba yaturamo. Aha hantu rero ntihabacike, nimba nawe uri umusirimu ngwino tuguhe ubutaka tukongeza inzu. Iyi nzu ni inyongezo rwose, iyi nzu ni inyongezo, ifite icyangombwa cyaho bwite cyihariye. Buri kimwe cyose kirahari, kuko ntabwo twagombaga kumenya ubwo buso tutabonye ku cyangombwa. Icyangombwa kirahari. Tebuka rero utacikwa n'iyi mari. Turagushimiye kuba ubyumvishe. Imari zo ni akagaruka. Murakoze, turabashimiye.